Shubor nakaslem jong unongsan hima. President ke Hill State People's Democratic Party ubak kipi pangyang. Ulaang bandan na kajong kajela kata ka Khasi Jaintia State bat Garoland kadai kalat ban penbet ya shibun kiman kibaki art kan hon kidawa. Habakren binong thok kubor halor ka jingdawai ka Khasi Jaintia State ubak pangyang loang baka seng kalaya trailang baka Garoland State Movement Committee halor kani kaman. Ubak pangyang loang baka Khasi Jaintia State kandai ka jingdawa katkum ka artikel laispa hanyo puway jang ka Indian Constitution namar lada pet ya ka khirnen ka bahan riu kalatlan ula benrap ru da ka baong ban lat ne ke jingya pet khmat hapadang ki artli ki kan hon kan bha da don da ki jilla ki baret kom ka jilla sekem bat gowa Shibune ya ka ba pik pun kemau madang khasan tari jung December last year ni la lek chikeju ka shakata ka shaka Federation jong ka khasi jong of New States ka baro kibni dawa ya kan ka state la ka jong ni la ya represent hadu Delhi bat ni la pharu ya ka nomor dam ka jong tengi po megale angi la de ya form ya ka coordination committee habdeng jong ka badawa ya khasi Jaintia State bat ka Garoland GSMC te tengi ya kan ni bak ini tenggu ya kan ba ai bantip ka jing i jong ba hoping bat kin ngalam ka parti jong ba mi kat ni ki kirmar ki jerwit ki jerwar bar khoy kadai ba idon la ka jong ka tin ka thali ka jing jong reception policy ngina ban dinai ka jing shisha ban ong ba mo ngidon la ka hok ban dawa makiru mangiru mo tenrei ni tengku andang penpekam ki ai kan gari ni chong tanga kren ni ka ba sung khia ba te ka Khasi Jaintia State ka bangi move ngai i kum ba ka dai ka solution ni ba pon ba ki jing ju ka jang ni chong tapi kenya ka jing ya kren mental ise da ka ba burom ya ka tin ka thali ka Khasi language pe ka kum ki communication ke bangi yo na ka home ministry ya tin kasi kaladon haka ngalapno ke priority list ke badai ni itu ka dari politically pada namang gidan haka ju ke jala na somat ba wala kani ka tin garo da program ki pala ban qualify le ban meet ki criteria kumba musha ka dan haka tin don kam jo ka ministry of home affairs ba ki kni ban itu ya ka tin ka tali ni ha ban sa asdin haneru ni pariyo adu mata kasi telada ngi kum gari khraw perkhat jung ka jai man riu min perkhat ba kai ga da kai ga political hurdle ni gai dan ni ka political will bateng teng haban ka will mo don ko mon long la ka long glad no ya ka hok bat ki sha ka bangi dei ban long deserving kum ka jai ban bangi yo ngasno ka niru imat ka solution na ka banta ka batam ya ka jai ban riu ka ba kum ki state dari India la thau hakan nongrim jong ka tin ka thali ngasngo ba kaniru kala dei lupa ka solution ngi yo ya ka Khasi Jaintia State imat ka jrang ka changai ba ka jing iyong ya ba ya ka si language ka si schedule aga schedule na constitution ka India ka recent policy ka ba sao percent ka ba kibri ki ong bak ngimdon hok ban penbaik ya gani mo kadon gajing so kadon ki ang gibe ki don central law lesi ki don ki political will ki ba teng nim la to shibu lagi ni ok Khasi Jaintia State na try ban ong ba reservation na ka bunta jongi ki kasi dane kasi penar bali ong 40% ro ka biang baik te kata ka ga way na ki solution ka bangi i lang ba Khasi Jaintia State te pan ya ka bangi ni mi kene ka jinya ferjing mut ferjing berisai bentuk imat bakal ada ke por bagi in perkhat bakal bang ni dono ka state ka barit kum ka jong ka sikir kita kum ha gowang ti buat kami sirang ko ka long at par ba ka jong Khasi Jaintia area Garo Hills fi te ni haban ya sakmat ya kan kamut bagan don tam hang ni ke jingkermen lagi mur bandong kani ka long ka solution ka ba hatam ha gilang paro kum ka jai bentuk lani yang ngalak ban ong kum we di kino ngelam pakai ke party
Pi ngak ong mana gane ke shwa election. Lada kata ke MVP kada I kata-kata yang iki kasih bat yang tiap bat garo ko bagi ong kan. In so-called in the national ideology ke bagi dong. Te tang sai kam kilo ban bu bangin ya perkat ban bahai ka. Ya reception policy. Ya try ke than ki ban bu hang tapi. Te na kata kadau ke than yang ni jai ban ru bagi yo. Ya ki jing dawa ke jing thu ba pha ke chu yo. Pimu banam begini ke jing dawa mentah nih. Lada ngiyo lah jong ke jela. Bat ki garu orang tai kiyo. Fi kalong ke common interest ke general interest nam ta jong kiru nageleng ke garo kinom hun thai tang ke 10% fi kan kam hai ki bikin yo son ka 10% many more than that fi da ka bang dawa ya ni kalong ba ni respect kliang ni yu I kliang ya ke jing halang kalau le sai jong ke jong ke jong kawai umdon se bon kwa ban identify le ku ke jong jong aku ri India kawai ni ki cai ben ri mo tiba ublei la bu kerpang kan ki lu kasih bat karo pi gani ka long ka bangi haban perkhat na thrai ban ya ka bangi nya shrut gin mi se ka communal gin mi se ni ka tai kala ba bangin suya khatang basuk ban shifting ya ka haba wat ya ka sikim ru kadang im halaki kejat te pimut ta ka garo land kan yap se la da yo no garo state garo land kasin tia state pi kawai ka long ba ka chin roi jing pa bangin susah le de kumo phareng la bu kerpang ya gini ke jing susah kerpang Pinam Shemshu kinok ma away dari India. Pinam Shemshu ya ki serdar, ki dalai, ki wahdadar, lengdo bat kisi ngobalong kari jungi. Pi nak kata kadau kajing ya sok jungi ke jaj bandui jungi hamta me. Bat kari India. Kalong hakaba na ki sanspas tam ki traditional head, traditional institution. La iris do parang ngeri dia labu kerpang tang ini keberon ta kasih bergaro bagi jing aja gitu compare tang mangi tu mat parang lagi I lepa begini ko bagi si kinlong ke I pair bagi be song pair bagi kerpang tam hari India ta ano ga garolan kan don la jong ka riti sur ko piang tam niki ka problem jong kata reservation lali te kala dap so 100% ten re ka don sa ko problem balano ki brief ni thu ini kata kejap itu kerpang kau pareng lagi. Kiwei kejap itu kinam don su usim, kinam don su kaporing kita berbasno, kinam don su warga kaporing kita berbatu. Kalau role dekat paisan tiraj, yang tak kata ngisa raise ini isu kasih justice, warga Karolan kalang ba. Bangin yo ban tersat, ya kini kapor keba nadu hendayan thai, tekspas nadu kapor pareng, nadu bawan kesukaran dia, nilalong kibala kerpang. Omdai tangi kasih jantia, kasih penat, maki yang tayar karoro. Kata kadi ko vision ka mangi nadu menur bat bertabat. Kalau we jui kalong hanta. Pi. Kata kadi ka daw mangi hapan gengs kem ya gani jindawa. Bangangai kinumpat pedang ni babun balang manta. Marka kar komperkat bat ki issue ka bagi election. Kamdai issue halor ka riti rustur nane ka jelong kerpang ka jai bendri. Nane ka jelong hok kerpang ka jai bendri. Ke issue mata kalong baik levelize baik kata ka komba. Inilah yang lambak lain pada. Tang harga kertengnya ke development, kebawan, dah ke Sarkar government of India lah ni Delhi, dan central government. Mereka mengitik bayi kita di dalam kehok baniyo ke development. Terus ban penek, ngomong apa ni mo? Ban penek, ya kehok kerti rusur. Ban pensa mo, penek pensa. Dan ni ban penpal, amen. Kubangi kuat ban amen ke siksidul. Mo, bagian ke bor berkerpang ban sensar dan ban bisa. Ban yada naki anjong ki anki bakhau ki bagri India kanwa sakat no kaje bi jugi minta kala fir na kejingap endrei la fokus ya kaje bi jugi tang haka kerteng joka roi kapar lani ka pisa tengka kandei ka matre kam ka bakhan tam haki pot election ngila klet ban hikai bagani kaje bi jugi nadu menu ngilong kerpang bat nadu menu ngilong kaje bi tip lai tidak kata daw ni la rupai ba jong ka jai bendri ujung kan kelub no skor ngin yai yeng ngin yai kren bat ngin yai dawa
kata kada ke jing tu jui kum ka parti isis tv ka bala ong san po san snem bat ini ai parta bat ini ai update ya ki e ba itan kam pat penek pensa ya ka buram ka bala chano jong ka jadi ke jongi kad ba upharing la bu tingkai ya ki traditional institution nan ong biang la sem tang hari kasi entia bat garo relai nang ta nadu ko sem kat kanai spa san huwai bagi frame constitution ni India san hu art pinam dan shoot international head apo gari India baru tegi dot hang ta ka jing perkhat bat pene bar habangi soy ya gani instrument of session ni claim la irum daga pasurundar lu mo ya kata ka bos ni syatan raja ni dai wat ka sokar India ling ba gubernur general ni dia soy ya ka agreement bakini kini hoy kim sham la ban fulfill barkhat habang iwan ra ya gani ka six schedule te mantang idon ya ka six schedule ka baka kabinet jong ka lalu no kala lok no lene lalu tino ya ka bor lene ya ka ikhtiar juga taga dawi ong badon kam ban dawa ya ka sinja state hakata ka article la spa ni poe ba eni tulut kam hai gani jusur ya ka jing long try mantra ba dia tin thali la lami kasi jentia kasih state dari kasih state kamu ada itu lepai wa tin jungiru tak ada wi don kene ka jungi da ka bangi ya ongru wa phigi garoru ya kersan kaliang ba ani itu no ya piru om de kami itu ninyo ya sovereignty kamu de ka boss sha halo de kada ka de ka jungi